kubor nakaslab jong unongsan hima. Ni kum kay UHM, kay United United Movement Central Executive Council. Kani kalau nggak kubor, mat ka clear message saka government jong ka saka sarkar jela jong kami kahalia. Halor ka jingdawa jong yu put usam. Di bat halor ka jingdawa ka jong bahkan keren bat tole eno. Namanta kani ka jingwan tau be an, jingwan bu be an jong kani ka sarkar Assam ya ka police outpost hapo sinong Sabah. Kat ki kubor ki bilang ilayo nah kini kisni baladat kini ki kenjat sni. Layo ba ilayo iba. Kila depan pli nakaliang ka sarkar Assam ya kani ka police outpost kabar hapo Sabah. Haka kumat kenmau bah ka tu kapor hidu baki na kaliang jong kaseng jongi ginang let man kami manwat jintip ndai lawan peman daki pat man riu karbi di spamut ban bom man tet di beriu jongi adu balapoi hidu kajing mensau di wat lang ilali ra ya kani kajing tho da kajing tho cha adu sembut menteri lamba ula sim ya ka baun ula sim ya ka rai bu ong ba unsa khot yo cs nang taon sa sim ya ka jingtip na po DC office na po Western Hills ndai pause ngai kat hadu menta ki song klikti gini ginong yalam jong ka state ko jongi kibun kam ha kai ngam tip upat ba jongi siti ke Jakarta nang do kani ka borar hang the bakiwan bu ya kani ka police outpost kumala penpau sai kedar ha kani ha kawai ni ki social media gi layo ba kadai po kharmi nai tip ko sarkar jongi sarkar klam jabin sarkar besyong klikti kadai hapo Sabah bat ni na kaseng ila shim ya karai ba menta ringkap bat ki sanshnong napo kashnong Sabah nang thi bangin sepin sai di kikam ki jongi bat baro ka jimba khli kandai syak sarkar jela namar ba ngila de plet ngila de apil ngila let syak hadu syak sya sembut menteri nang ba man pentip ya kani nginang syania ya ka sarkar inamut rai ba ka sarkar kadon sisya kata ka jikit khli kumbak lashim ya ka jingbam smai khamtam ka NPP how to snem bagi kanbas ya ka election bagi ong ba kamat trikam kamat tamdu ka jong NPP ban penbet no ya uput usam te hangnu kata ki jing penbet jong ki uput usam ki pat ba jongi ki basyong ki tan kaput la kalong ha West Khasi Hills hari boy district ha West Jente Hills ki lapoi hadu rendang menta ka jingi tinghu basyusha Thambor nakapor sa kapor. Jingsha leben nakapor sa kapor. Hakibriu manabar. Di ko sarkar lano pindet menriu. Ne pinang syong mutlop kumni. Dalam hadu kata bakut ngihi nakasengin sim ya karai. Bangin wat akan di lockdown ru ngin hap ngimban si ban hapan yat no. Namar lada kapoi hadu uput ba kijat menriu jengi. Kanang ja kijaka kiputa. Jong kabri nyo trap nyo skum kanang ja tingim bansi ngin hami badan no hakani kenti la kalong da kanu kerkom ngin sahyar sethi ngin lihyar no mentahi hakini ki khendiak singi mansawan mangin ya kendu ki baang thi balada kasarkar kam sim initiative ngin ai pore kasarkar menta hapo sitayo no menta kasngi bangi pelmi ya kani ka khubor lada kamle lada kamla balik persange ya kani ka pulis opo sang thi kamla ban le ya keren man pensange khamtam ru wat ya katu ka jaka kabalawan thau thmai hapo khanduli ka bahap spo khanduli kaba lawan daka sarkar Assam man pli ka university ba kamla ban pensange si gitu bahap hapo uput sam jang bri nyu trap news kum jungi ni na kalian kaseng ni la shim ya koi karai bagi mi madan ban menta waso namar ngi kam dei kabor kaba ni sushim rai bit man sulung taki klungrit kinarit mereka bak kham pelong thamula ba kham pelong thamula ba pani hangi ba kadai ka sarkar hi kabalong kata ka sarkar khulung sarkar khna wat khan khulung khna ingi ki UHM namar ngiru ngidon la ka jong ka benta bangin le na bangin tre ya ka kam i kumbangila keren nakapor sa kapor kumbangila le nakapor sa kapor ngila alet kamdai syuk kasin ka baar kabang ini rakot rasla apo sekretriat nrei kasin ka bakhadu kabang iwan ra ya kakot kata kador khas bangon ai khmat ki menteri ki basyong hang tei pok syuki
kadai ketuh kikasni kabang iwan pentip syapang gajing jaha sabah nang ni syakman kayu HM kanum dan por syuk banwan ra kita kisaki namar ka ilong len ban kabai type kajing ka ilong len kajing pulut por kajungi ban puson ban ya tho man penyi tikimat hang tu man ai syaka sarkar le si ngatrai hadu kat menta katu kador khas bengi ai mengi kalapoi syapot dasbin syaka berenyut kalaban long taru ti ko sarkar ni ai por repi hapo shiteo nadu menta kasnihi balada kampoi kata lada kampoi ta kam ba phimla ban le interfere nani ban le pek le khmi hino man pesange shik mardor ya katu ka police outpost ba di khamtam ya kani ka bakin bo ya kani university tingi na kalian kaseng ngila shim ya karai ba nginya chakman da ka ba ngin thom ban ya ka ba kajak men reu kan yap hadin langla bangi yap no mentar kanti ban ya badu no kijaka puta ki ba kham hadin habut baki ban sawan ki jongi kin poi haka jenjar kata kapor ba uput usam umlo chu di kan poi yangi ba mentahing hapshim ya kasenjam ka ba khadu ya kani kadi khubor kadi kruwo syaka sarkar ba tetip no ba tupai kemak no menta kumo pila bang smai nadu ni kong singi kumbangan menrap yang ya kajing klei jong pi ya kajuban ba fi ong kimat ba kemak tamdu jong ka NPP lada kayo ha ka ruling kanlong no man penbet yo put usam dala phimla menta ka kanti te kanlong kajing le ran bat kani clear message ngai show pai ba bro jong ka jelai bro kawai lada kani hi ka sing sing rulu o kata sing san berthai kata NPP kawan ban shpenbet ni pai ba kenal pai ba nang ni syakmat yanu pinjit namar kalani kala de kapor kaya yangi bagi sunguthu di sunguthu da sngap ya sur jong pai ba lingba jungi sing phalang lingba ka UHM khantam yo ni ke ba ha ba dei ba ni putusap tangkat ni publish bun